bazasithola abanye phambili. Asiqaliseni namhlanje sathanda ukuba sikhangele inzwisiso le esikhulume ngayo. Izolo akadebela ngilinikile mail izibhele ngathi libhale isikhanyiso ngathi libhale le mitsho likhethe amabala amahlanu. Angubona ngalowo msebenzi. Mail ungapho wakho uthumele. Uthumele mail. Mail, open your video ngikhuluma lawe. Umsebenzi enike wona izolo unga. Mail ukhona. Mina yubona. Akade bengekho ngithe besibhala la izibhele. So ngathi lingaqeda ukubhala usuza khetha emabaleni la sawenza la amabala la esiwathethe kunzwisiso. Izolo yade siwabhala la amabala bese ukhetha amahlanu subhala imitsho. Umeli ubekhona, uMichelle ubekhona. Hi, Mr. Michelle, umsebenzi engilinike wona izolo ungako wakho uthumele owezipele lezi lokukhetha ezinhlanu ubhale imitsho. Ukwenzile lokho Michelle? Yes. Ungaphanzanga ubona uthumela ngumsebenzi wakho. Uthumele kimi. Uthumele. Michelle, uthe uqeda ukubhala wathumela umsebenzi wakho. Michelle, malawe. Michelle ngiphendula. Kathi ungabhala umsebenzi awuthumeli ugcinelani? Uyabugcineleni khathesi lizokwenza omunye. So kuyamele kube lomunye phezulu komunye. Khathesi oyayekela ukuthumela umsebenzi wakhe angabuya la nyakukhupha eklasini. Uhambe uyekwenza umsebenzi ungayekela ukuwenza uyekela ukuthumela nyakukhupha. Abanye bayasala befunda wena uhambe uyethumela umsebenzi wakho. Kunje kuthumela izolo kunje ilanga latshona kwasa kwaze kwaba namuhla umsebenzi lokhu ungawulethanga. Hayi akumelanga senze njalo. Kumele singanika umsebenzi siwenze. Angitsho? Yes. Singagcini umsebenzi uze ube mnengi. Siyabukela kunzwisiso ukucatsha kwepenseli. Abanengi benu bebengekho sisenza lo umsebenzi. Yikho ngemva kwawo kulembuzo yenzwisiso enzafuna lonke liphendule lithumele. Ayikhona ukuba lembuzo umuntu engathumeli. Yes, kumile ngabantwana ade beku grade 3 ababehlala beqatshelwa zipenseli ababebhala ngazo. Ipenseli kumbe lezi ababebhala ngazo. Esikwaziyo ukuthi ipenseli zabo zazihlala zicatsha. Kodwa ukuthi bazi ukuthi kuhamba njani ngakho wayekwazi. Umbalisi azama imizamo yokudingisisa ukuthi kathi ngubani othatha ipenseli lezi. Kodwa angabi khona obuyayo athi ukuthi hayi ipenseli yimi engizithathayo. Ngoba lokho kwakusenzeka kwakungakuhle kwakuyibusela. Yikho kumbalisi waze wenza icebo wathi wo mana ngibona ukuthi sela ngizalibamba njani.
ngicela kade bekhona senza lo msebenzi batshela abanye ukuthi kwaba licebo bani wenzani umbalisi Sikhanyiso wawukhona icebo bani elenziwa ngumbalisi ake sizwe Sikhanyiso wabumba iqude umbalisi wathatha umdaka wabumba iqude uthe selibumbile Michelle walenzani wenzani impiko zequde wazenzani iqude lakhona wayigcoba amalahle very good laselisiba ngumhlobo bani nxa laseligcotshwe amalahle kutsho ukuthi iqude leli laba ngumhlobo bani nxa wawulikhangele kwakuliqude elinjani Mel Junior vula ivideo yakho Mel yebo laba liqude elinjani akuzame Kiyeni seligcotshwe ngamalahle umbala walo wabona iqude nxa wawulikhangele wabona iqude elinjani Kiyeni zama Kiyeni kuthiwa lagcotshwa ngamalahle kutsho ukuthi lalinjani umbala walo amalahle lalinjani Kiyeni lalinjani zama yes zama ikhala umbala ngithi khala lalinjani lagcotshwa ngamalahle labanjani nxa wawulikhangele laselinjani yebo Sikhanyiso lalimnyama njani yebo lalimnyama njani sithi kumnyama lalimnyama chu lalimnyama chu wathi lalelani bantwana iqude leli elimnyama yilo elizasibambela ini isela elitshontsha ipenseli angitsho into yokuqala ngifuna ukuthi lithembeke ngoba kuyinto embi ukuthi sibe lesela lapha kubo grade 3 asifuni umuntu ontshontshayo wathi ke uyalibona ke leli qude ebantwaneni basebenze umzila nxa kunguwe otshontshayo ungalibamba lizakwenzani wathi lizakwenzani Mel wathi sela lizabanjwa namhla sizalazisela nanti iqude wonke umuntu kumele uyazolibamba leli qude wathi ungalibamba nxa wena ungolisela iqude lizakwenzani Mel lizakhala wathi iqude lizakhala Kiyeni ubone ngani iqude lalizakhala nxa libanjwe lisela Kiyeni lalizakhala iqude leli laliyakhala Kiyeni hayi Kiyeni namhla hayi indaba kwenze njani awudlanga Kiyeni awukadli you didn't eat Kiyeni you haven't awukadli manje ke phendula nxa udlile ke inkinga ikuphi lalizakhala yini leli qude Michelle hayi Isikhanyiso yindaba lalingasoze likhali
Ngoba lona lalingaphi. Elingapili ngoba lenziwani labunjwa. Umbalisi wasibumbela okuyisithombe okunjengeqhude wakwenza kwafana qathu qhude. Yikho-ke lapha wayesethusela kuphela abantwana ukuthi oliselo otshontshileyo angabambi iqhude izakhala. Kuthiwa abahamba laba abantwana bedlula babamba. Ukhona owenze ingane ubambile kodwa kabambanga kuthiwa mbani? Lo wenze yebo Mel? Mel? Kuthiwa mbani ibizo lakhe? Mel asikuzwa. Uboniwe, ukhona okuthiwa nguboniwe kulaba abantwana. Wenza ngani uyabamba uboniwe kasabambanga. Yindaba okwamenza uboniwe angabambi iqhude. Yindaba okwenza uboniwe engabambi iqhude. Yindaba Michelle. Ngoba uboniwe nguye okade etshontshile amapenseli. Uboniwe nguye owayelisela, wayetsheliwe, wayecabanga ukuthi kuzakwenzakala uboniwe angabamba iqhude. Wayecabanga ukuthi kuzakwenzakalani. Khanyiso uyangizwa? Khanyiso, wabona ingane kuzakwenzakalani. Ngani iqhude lizakhala. Uboniwe wesaba wathi kuthiwe lapha isela lingabambi iqhude lingabanjwa lisela liyakhala. Wabe senza ingane isandla sakhe uyasihambisa kodwa kasasihambisanga kasabambanga. Laba ababambayo bakhanya ngani ukuthi babambile? Babonakala ngani? Mel? Mel? Yebo Mel? Izandla zabo zaba njani? Michelle, umele uyangena phuma. Zazimnyama. Kuyini okwazenza zabamnyama? Khiyeni hayi selizweni. Kuyini okwazenza zabamnyama? Bathi lapha kubantu bafica izandla zimnyama chu. Yindaba zazimnyama. Khiyeni? Yindaba Raylin. Kuyini okwenza izandla zabamnyama? Raylin? Mbani ongasitshela Michelle? Yindaba zabamnyama. Michelle? Ngoba umbalisi ugcobe iqhude ngamalahle. Very good. Umbalisi wagcoba iqhude ngamalahle ayemnyama chu. Kuthiwa isela lasondela kumbalisi. Lathini ngelizwi elincane? Ake litshela abanemeli lalikhona. Lasondela lithe selibona ukuthi lapha hayi okuyindaba kwami akusasebenzi. Labe lisondela isela lisiyanyenyezela umbalisi. Lafika lathini? Mel? Lathini? Sela. Ngitshisela lafika lathini kumbalisi? Lamnyenyezela lathini? Khanyiswa.
network yakhe iyahlupha. Lathini Michelle? Lathi yimi ngilisela ngicela ningixolele. Very good, Michelle. Very good, girl. Yeah, lakusondela kumbalisi lathi, mbalisi, ime ngitshontshileyo ipenseli. Ngicela ungixolele. Kuthiwa abantwana abanye bamemeza bathi isela selivumile. Bamemeza bathini? Bathini? Mel. Bathini? Sela. Nguwe sela. Nguwe sela. Lali ngubani usela le? Lali ngubani isela le? Sikhulumile. Sikhulumile. Kien kwakungubani? Kien ibizo lesela? Michelle, kwakungubani? Kuboniwe. Boniwe, ye. Boniwe. Ye, labe lisondela abantwana bathi, nguwe sela. Umbalisi wasebacela ukuthi benzeni. Wabacela ukuthi benzeni umbalisi. Wathi benzeni? Khanyiso? Khanyiso? Khanyiso uyangena phuma. Wabacela ukuthi benzeni. Yebo, Michelle? Babacela ukuthi bengatshontshi ngoba ukutshontsha yinto embi. Hayi ngitsho ekusela, anti sela laselixolisile. Bona abantwana bathi nguwe sela. Umbalisi wasesithini Mel? Mel? Wathi? Umbalisi wacela wathi ayibakini. Usevumile ukuthi uyotshontshayo. Ngicela lenzeni limxolele. Kulungile-ke kulo msebenzi enzalinika wona siyaphetha. Ngicela ngalinika umsebenzi liwubhale liwuthumele. Kuvike ezayo nxa sesibuya oyabe engathumelanga umsebenzi wakhe. Nyamkhupha eklasini. Abanye befunda wena uyakubhala uthumele umsebenzi wakho. Siyezwanana? Njengesithe abantwana laba babefunda luphi ugwalo sonke besikhona. Kien, babefunda luphi? Babekugrade bani laba abantwana? Kien? Olwesithathu, grade 3, very good. Kwakucatsheni kuli class. Raylin, kwino wakucatshile. Raylin, kwino wakuntshontshiwe. Very good. Ipenseli, umbalisi wenza cebo bani lokubambisela. Sikhanyiso? Unmute isikhanyiso, ngeke sibuzo. Babumba ikude. Babumba ikude. Labonakala ngani sela? Labonakala njani? Asiphanyiseni isikhathi sesihambile. Michelle, labonakala njani? Ngani? Uboniwe akabambanga ikude. Labonakala ngokuthi lona libambi ikude. Isela lanyanyezela umbalisi licelani. Lacelani Kien? Lacelani. Isela Kien. Lamnyanyezela Cancel. lacelani Kien? Lacelani. Penseli. Kuyini lakucelayo? Mel? Lacelani? Lacelani.
ngithi sithi inja iyakhonkotha lapha ke umntwana wenzani? Umntwana wenzani? Yebo Sikhanyiso? Yakhala. Inkunzi yenzani inkunzi? Mel? Inkunzi? Ayibongi. Michelle, inkunzi yenzani? Yenzani Michelle? Inkunzi iyabongolela, angitsho inkunzi iyabongelela. Iqhude lenzani? Liyakhonya. Ngiyabonga-ke isikhathi sethu sesitshayile. Ngizalithumela umsebenzi liwubhale liwuthumeze. Angitsho khathesi it's a bye. Bye bye.